tubazaniye inzu turi kubagurisha. Ni inzu iherereye hano kuri Ndengera, ni ku muhanda wa kaburimbo neza. Ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso burenga 20, ikaba ifite ibyumba 4, dushe na toilette ebyiri mu nzu, salon na salamanje ndetse n'igikoni cyiza kiri moderne. Ifite parking ishobora kujyamo imodoka ebyiri kandi ziparitse neza. Ikindi kandi inyuma hariyo inzu y'umukozi, hakabayo umwanya w'ikiyega, dushe na toilette byo hanze ndetse n'igikoni. Ifite kano ka boutique k'imbere, n'ahantu ushobora kuza ukaba wahashyira akalimantasiyo, uriko nako ni ahantu heza. Reka tugendane tubereke ukuntu indani hameze. Ikinjira muri kubona ko dufite parking nziza, parking ni amapave kandi ameze neza. Ikindi kandi nanibagiye dutangira kubabwira, iyi nzu yacu irimo korone mu mpande, ushobora gukomerezaho uyubaka nka etage. Reka twinjirane muri salon tubereke ukuntu hameze. Tutarinjira mu nzu, reka tubahere kuri aya matara. Muri kubona aya matara ukuntu ameze, ni amatara meza afite design nziza. Noneho ndebera kano kabariko, hano hantu ushobora kuza ukahicara winywera agakawa ka cyayi, ibintu byose bikagenda neza cyane. Tukinjira muri iyi salon yacu, muri kubona ko ni salon ngari, salon yisanzuye. Muri kubona ko dufite TV stand nziza cyane, plafond bakoresheje gypsum. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane. Ndetse no kuri runo ruhande rwa hano dufiteho salamanje. Muri kubona ko ni salamanje ngari yisanzuye, tukagira umwanya w'igikoni, bimeze neza cyane. Mbere yuko tujya mu gikari, reka tubanze tubereke ukuntu bino byumba byacu bimeze. Ahangaha dutangiriye kuri douche. Muri kubona ko ni douche ngari yisanzuye, ahantu heza cyane. Twabwiye ko iyi nzu yacu ifite ibyumba 4, douche na toilette ebyiri mu nzu. Muri kubona ko ni ibyumba bigiye bimeze neza, bigabye neza. Reka tugende no mu gikari naho tubereke ukuntu hameze. Iki ni cya gikari cyacu, nacyo muri kubona ko nta kintu wakinengaho, ni igikari kigari. Aha ni ya nzu y'umukozi, hano hari ya douche ndetse na toilette. Muri kubona ko ni ahantu heza cyane. Ndetse na kino nacyo ni igikoni cyo hanze. Muri kumva ko iyi nzu yacu turi kuyigurisha amafaranga makeya cyane. Kuri $65,000 zirimo ibiganiro urazizana tuguhe iyi nzu. Twandikire kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe. Turi Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.